Gusii. Umurubiri ukubwatia nigo kurigirirwa n'ibigori byonsi. Gavana Manchimari on Ndizi and on Sibota na Nijiga ko kwari ni asomo rwe mwanone yogo yageri duguri ya Jumatano ujagera ense ya maneno ya mara mpaka chinsa ibere nenus kirumonto ko dina bato mwana ari duguri ya ni to atalile ko ikase bunge ya tut jachinot katokonya no mogenione ase studio ara de berningo ngendugie ka kodire na ndemero birikia ndete koranere asenze yuko kwari ni open na nchemba ko mwenye na bato bwati asensemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wa asensemo ya YouTube na bato nyora Ndizi TV News onya chinga kina bato tweet lakini siku hizi ndo banyero kile X na bogo to X at Ndizi TV News asenjera ya bene wa kontora asensemo yemitandao www.ndizitv.net abano totoka se website asijinse meronke bere na inye okabamo na inche mbako mweryo mugana tubwate no motambe sana nje no mogeni gete urateru chingero na mutara mbaka boye asimaro wone tumanye na tere dumiro muke yakorire ngote byo bene inche mbako mweryo karibu sana studio. Welcome. Asante. Ono mwanjuma na tara manyana motori nere studio asitukulero inche Samarieta gonkoro kwa Samwel Sibota Mwaro. Samwel Sibota Mwaro. Sibota Mwaro tali Sibota. Iganga ibono to. Aigabono muri senkayane. Nanganyirete gocha 1985. 1985. Wanganyete kurwalia. Kurukegogi. Kingaina location. Abana matuka maiga sana. Matuka maiga kabisa. Nge garogo nganya gojaga kwa ito kanyali itawali tobo gose. Igi gaiga. Kurwe nkayana alia. Karara kumigirani kwa beiro. Karona nyana bitoki bikanka bora ngatigana gore. Gojaga iga. Muso chekenero tokorokanya Kongo. Njenda amenyero. One bitoki kwa bwati. Pone kinyore kinga kigurugwirieta ni godi enerie ye karuto jagete bwana elieta inene gorire musocho ekenyoro musocha primary school PH asaka nyora kaigaga kende yotogukero kekenyoro kyanya konga bagaka bale gokeruka Kenya Kongo ebungene ya kituja jenot ekoragwa no musike chabet nyakundi nerororo county ya Kisii Ono Samwel yoyo no yokarenga ngakenga yenga yiburwade na mwanga yete kurwaria aliyenke saba iburi bane muiburi yone gakuru kumwaro galengi tione resani ase nyomba yangina ndikoro kunyaboke tione resani nyaboke mukanduko duko nere sokoro yana ngo yokarenga kwiburu ndenga ke nchebona ko kwiburu umuntu okane kwiburu bya muswatio ominto manene yakoro kwa Paulina upande moyali omonene kabisa umayimada mura okurukwa buriga Mwaro nari nabantu baye lakini nasirete 1991 bono ayo kaiburu yoka bono mumuraman tindi bono mumuraman abugatia muswati agaito kubwati mumuru yusirete era nasirete mapema kenga ubwango aiburezwa ndani kuruonga toka muno mumurukana pia sana bono mete to kwane di baba mete anene mugusiba no nkiatari ujo kwana baba inche ingoteba nga umugino minto gale kurukwa gekondo muswati umaruri iga mwabusira nande nona iranite nkagorubure sibabaruete kai data bono gaira na kabisa nkaira no buya kabisa bono gwaki gwaibwirwa abu kwa chakire mwana onde bwensi kwa ibwirwe sikweburwa mauko babo mino na tatu mino nkanga kiyarenge turajakira awate bitoki nkaya ito tata garenge bweka amana baswati wa mwabo bane ibona abwate bintu kwa kale biyo muna renge bweka
iburi tu abu muchuyo nduko no mungino kunyaboke akanyore nyumba yaye ntangani esa nyore to mumuro yo mukuru kuchomba usike gonchiri nere bwe kolenge ni kinyaruka kya mwabo ibere nyumba ya tata ya kabere mungino ule kuru kunyayonga akanyora bamura batatu umuise ko yomo nyumba ekuru kumwage kondo ijubwate abamanyoncha aterete nere nyumba ya gatatu manyoncha aterete abo igoro gikonde inge kogera manyoncha kare gotere nyumba ya ino na ikiaranga etena na no bekire sani yime no gikonde abo hibo gari nyumba ya gatatu yo mwaka ubwata abana bamura saba kinyaruka ine eya moja asirete kigatigara isa to moja kire ngome burdo ibintu gombi arengo karonde isoka kare biye ge ibintu bi arengo uma itiri kare ibintu bia bwate maana moone kiagaro nonye no nabukini nja atakeire nonye ne pepisho nja atakeire tawo nja atakeire ibintu bi na ibintu bi arengo expensive man ibintu bi arengo expensive ibintu byo sibi ari kuri gukuru mugondo gikwanya na gikwali ikikwanya arana kikwali na ndeno genda ko kimoinaje na bokurusiri kucinye ni bitakuri pono rende ekarobuna Samwel katwenderete nkwiri to school nche o maisha ne iwo ncha kirete biashara to yesugo ekarona cha kirete biashara tukona kogenda na tata biashara gibi mwaga kore ebyo banye kungira renge miruka ngire ari west mugirango miruka kungira bunyunyu ase katungukani ba mwastara ase bayiburi tukuru ase bayiburi to bayindi mu indi oyu naruona genda liyo manya kongo ali sobo gaba nongwai oyimo kwetana musomi no wana aladomino na indi tuagende chiro tinga everon mandi mwate majombe goy twaire chombe na ndi twaguri chinde twarete ebucheria yabwat incheli na bongo na kogana nebingo linkoni ke yona wana kwa egeri biashara nero kwegere tyo sabana nkwa bwata kana nere inchitali inkina bwato mwana na ari ngiko nero karo kwa jibe sokoro jingoli ono mweteli zikare pakera ya ringi gas era esent amain we ya ringi gas entururu ere gas etongiro gere gas ama tukari ali no tirina na nemia ke tata followed by 20 ili ikomine ili sana kuruabo shiringi ali bakata bakalenta shiringi bere tibwatira ngiye kurukwerupia kuruoro bakabeke somoni era entururu netongiro Chichibesa chiarengo chindi chipacho iri chingo unabone chiera isana enturu ya bacho iri ere ya moge bacho iri etongiro ge bacho iri loko bwate kanta ku kana no muntu bwate bes bona go no bwate chibesa kiere tongiro na boku genda ri chiro bona waje ko ni chingoli bona na bona ari kuna kogenda ni chingoli ngoli ku ari kugura chibesa chinka chiera kana kogenda bagaka kuba baonidie inyama banya nyago semiruka babwato muguko kurukwesa arosonire ukabeire kaki babwato bagusona muwachi basi chikobeka kuto akorire biashara maraba bagato na kurumiruka ninche bale kutigera chibasi icho bambi aramisi bachi chira kegogi banyenye nande sari ndi yabeka chuma batacheti bonyunyu bagenda mabira uyugisi ndare kuruku ali saba indi mante no chiro yichombere saba indi bamenya te manta ali uyugisi ngwana waje ko njingoli tataka ko njingoli pia na kwebundisira niyo banyenya yone skuru ya korane yogo jaga jingoli na kwebundi so banyenye mukebundi so banyenye kyagararire no onde iraini yeyo kamanya na matukari tari mesa bari kubeka nyama ekwale amagoma kwale emesa ba kwete na chui amagoma ya matoka be kusabo no mukubage njo garo ko jaga skuru bona bigoli binu mwibona ni tu baramba jete skuru sina barno banyenye ne jingoli ya wande ba jete skuru yo ra ko ande skuru rende besa aburde ko se kwaro jena besa nja aburde
Omogaka garocha abe na inche ase biashara biaye. Onge kwaska ojirende kuona dijingoli mpaka miaka yako yote. Nkawania chingoli kamanya konyenya. Embuli naboko nje bona shilingi 3. Shilingi 5. Ukachaka wana biashara bya byo konyenya nayo. Na inche ngachaka biashara byana byo konyenya. Toko na kogenda no mwaka. N'abandi bamu. Ukagure bujali yawo se. Iyo mwaka. Bono ko tigira kare na borende kare na onyoga kabwata sabani na boko kare gasi. Nabongo kora. Ano kaenda kwanda nere ukasuka ojiri. Kaba nere tu alenge nabagaka twamatukali barenga abanyasana twabatu mugako liko kunyiru oyera onyigo nyariogi umurumu wabo koro kumatagaro twabatu mugako ndoko kunemweli misiani kasi ni yata kera sokoro yane abwata sokoro yane abwata bamura babiri ayo mukuru kunduko no yonde minaro bono minaro misiani no yo minaro Mwaro no yonduko Biasana kwagendere kwa maire go bono nata kutumaina ngai wasukite go jigwa hito kwa ande skuro stojedi eto ko mayana bono muno go sukigo karona abaigo bagakaba twari kona kogenda na barabu kogenda bakata bakangira iburu 1963 then nkagendera konyenya bono ama tukaria umuntu urenge nse yobwate jibesa uri ange no muntu bwa community no mwalimu nere bone basune ro bwate bito nere bwate nere chibesi aje goikero umuntu sa no mwalimu bwate biri ugatakwa no mwalimu tintegeti kogenda bwalimu nkagenderera kuna konyenya chimbuli chiane bwalimu buna bona nyasakia tambacha nyakura then metembe jachitegacha musoche yegacha kurunyuma abarimu ababono nabuo nari kona linyama abarimu ose na mulikiga ngati mwali bumu kinyinkala ngakana engakiye rati utwale konya onia chisilingi 3 irati radina nere kilo sbiz nere kilo then anya namase kuna kubutole kiasi gete shilingi etongira kwa 10 ashani shilingi kaita bona barimu aba nabo ajina baje kukwiriza bona barimu aba pero umuntu cyane gisayisikiyaye nkumuri akurika muna irire nyamengani kwa maide kurika ndo yizigira kanyana amanyete kurika bono on the process bana banda yutari wancho some umanye kurikere ibintu byaho no yuraje bakare byasare bibuya ndagete ubwatera abdurana sense moyo mutimo komo sinini tumaye kwire no ndebono na ngogote bakare na OND school bono ariyo kare kwirigere no tago ndena ubugere no bale otamaye tikorika iko makosa na bara burikere onde bube usonda kuria burikere bube kyarata ntinare kurika burikere bube bona bakonyora sara pesa no majubere onde Steve ngwena turasintu ndende ya kabere bono korna sambere kwenda kale school anekra ende ne biasara bya yugwete bono ya bere na nkosinywa kare kurika bono kubo biteririyo kare achikwenda ase school ngwena turasintu ndende ya kabere toskene onde Steve wansu wo Gusii Jinegama na Nyamira County, amos nyaribo nkoganeria abantu baito ba Nyamira, naba Gusii baito bons, batware Christmas ikia, batumuke buya, waragere buya, barenda abana buya, akiye yerusa, na ende batware omwaka omonyi omuya obwata mafanikio. A company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yawo asobo korri bwabo nigo bakonia chipamp chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugo sierera ebimilia mache mugondo
cha sprinkler na boigo drip irrigation. Boigo mbobwate chipampu chugwaka amache kurwe gisima. Mbobwate chimashini chuko na chubunyansi. Chi generator, chibirengo au. Chi solar panels, chugo charge, chi battery na kugachumuliro. Na boigo chiria chuko bwati amache. Mbobwata mariogo yugo sibi amache yukonywa. Ebi abuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool. Nigo vakubeka chipamp chubwaka amache icho chigutumika estima gwose sola kurwase chibohol gwose bisima gwikase tanki yao. Boigo nechitaya gwose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikase nka yao. Bakirisime ase namba inoti isano n'ibire inoti isano n'isatu isano n'emo ibire isatu isano n'emo inye isano gose inoti ibire inoti isano n'emo kianda isano n'emo isano n'isatu eyemo isano n'ibire marakabire gose inoti ibire inoti isano n'emo kianda isano n'emo isano n'isatu eyemo isano n'ibire ibire gose inoti ibire inoti isano n'emo kianda isano n'emo isano n'isatu isatu ibere inye. Davis and Shortleaf ango yobo kori imirimo bwaho asugutumika chimashini chekerero. Mbia mana ono mwanjo muri Ndizi TV karanda ko by me yumuro beri bo Omogano karado kwa kirambia mana karanda kuri Ndizi TV nero wansunusi sirtugala na odene tuna Samwel auto Omogano kabisa ya sinduni ndangana banya tuikire na bono ata keteko chaka kumanya kwelike na bie kama nyene anekero achakire agosa chakiro bonjiri bwae ngoni ari jingori ochakire konyanyo twalire buche bono rende na ata keteko chaka kumanya kwelikera karaba alimbali gocho saboroke bari ujaba madena bono na igenda ngesuwe tore bono sena chete skuru ina mayo chaka kwelikera karibu sana ndi Samwel kwa chete bono skuru karaba tebi karona agenda raigo kanyora bali mu batatu bali mu bali bamatukali umedede balenga abantu bole very smart smart in which manner anya na maruta akonyese abantu baroje abalimu bamatukali keitata anya nilitoka tali kulichiro kende nke yago kuna akoragira mesa abwa disco esco y'umuntu woye kanyora umwalimu okurukwa no akimori uaganyo kurualia kuru manga iseiga urigo somia sciences nkanyora umuntu onde kurusengera mangaria okurukumesha kanyangena abasomie gesongo nkanyora umwalimu onde kurubumbuliaria okurukuwa somo nyandiko ncherende kurusosi babarueta nguliyari aboze chikaso maja balenga ababona ni chikaso cyane balenga balenga abange no nyachibuma nyakali osirire baba mungale baba mete abalimu abange bakadebona so school tali barabu aba batatu abatatu bona maragaba ngosi babalenga genteka yona arego kebugulia bono abalimu aba nabatenga bale kolindagera nyogusiba marua agusiba private bona muna bana kongolie nyama baragaba guchina renge nabarora yasakia nane nabo bale gutarira mo balenga batatu esa abalimu aba mesha kanyange no kule no akimori aganyo kule no som chemisho som nyandiko utigarete kula mutaliro tole na yarabuye asasa utendeba now abantaba batatu balimu aba nabo bacha ko ngini influence na chake school lakini akonyari miaka yachire ekaro my dad atiko nyoranga ngo genda school abantu bali mu ita bakoro ago kubetereria keriata getena kiogokora akanywa meli egara yona ne school oji so tatie school tekora teba yesu kuna leo gara ndende ola drum swati egara ntigeti tinchi go soma nkale mirimo yayo
lakini aiga kanyobu ansubu ambere ile sana walimu wa batatu bakote bintu kwarne ndogera yo chwa bakote byobuya nkara no I have to nkagenda school yasakia under the guidance of the 3 teachers ambuga tire to motu bagate bisoma ukajake school ukajagereng gracias yamo igo metenga ite wana kwa bero monto monne karo karo kana school yona monne meteri kana mwagendiriga kuna nwamire bono muna naso esukuru mugaka no kumyo kibuka omwerio mwalimu okurukutona ati Gusii aisaga tiro kariero rieno ya sigotira yakina mwari wanjatira ye mwari wanjatira agantebia mugaka ngo goitare wa mwabo mugaka ngo goitare tugenda talento muswati uyu igaye ngwarda de korare tamuswati wate de korare tegete kosoma bona talento muswati uyu 1973 July 1st Elio kwende school ngakia bantu baro ngwanya de bantu usina makangara nani ngoro mete bora karo kwende school likanga iyo mwete bare ngabake makangara kanya aikire gwita ona ujiko bari kanga ona ninche ndororo likangara na bagisangi bana mbarengo ona kware dire musbadi esali kwa bedere ule na lasima ngakiwa parents di graduate ngwara no yo igale kuru kwali simunyangi isemugeni yakuru kurunyake yari singo cya matange nsema kamatebiga nyego tagete tukomenya ubu buyana ncenaye umugaka gago takuburi ngayinde matebinga mumiraneti amungayabu amungaine na yana amungaina adazuguru waje turukiri ndinjiro I was a businessman na agachite nyumba ikiagara I was able to build. Yes, that's true. Bono igai seiga yani ibono konya kuagajire seiga ese bese ale yake kuruesa baibu bono kiyo mabwa ko bere ta bure nduwe dena ngo bolia kale wane karo nana ko genda iga abari mu aba batatu they really supported me batatu muna na ikaria ndiye to bwata chipei to bwata bibuyu ebi bakateba minyo karoji mche mara moja na minyo kile na rentire na abekira walimu aba bantemete ko konya sana bagankonya mono matebinga ake bagankonya sana bakambwatesia nchibona every evening na aliko genda na bisi bali tuabuta vai kwegeri bona maso bana konyegeria uyu kabwate sabu yaye onga na kora matebinga nkomonyorandi Anthony kamo kogenda uye sabo konga na rakisha na mwire nigako na komaki uye songo oyo oyo nature start oyo nature start ne watu walikuwa ka science igo na kali binte chitopic chinyinge sana ibono kwatigire biashara bibona tintigeti na kingo tigano mugaka nera gabeterere ibono ko balance kwa renge ngo balance na renge balance biashara mpaka ni nyoma yabona ndekera nyoma ya nende ebororo ni skuru akale ibabona bitatu no mwako mino naro ni wiganere umulende bono mugaka igo nare ko mambia morning hours yana ko buka saa 11 na onde school nakora aba bandi ko bako na kusoma ndi ahead of them bakasomia buwangu igo wani wajagerete igo wani na chakerete ngatuma tume birasi wikira ngakora matemo na CPE ngweti kwa rengo mundo bana kwa rumungaini kwa dende na onye na ndire tujina bwata bali neken ugeita bana ngaita wakora CPE ngakora CPE kamane chiko genda form 1 mwebune getaga kanye kage na bono kwa bono kuna kusinyana tuli ikigara na ariko ba na mambi na yende skuru ko ikuchiko ikisa 5 saa 6 ti period jiri bere ko chilanchi na ta komanya nyere mbuli yayi nkonje baga ngora ko rusinde jiri kya banya nyina bintu no busonto to nabe kakando ko irera bari mu bana maraba no mungi na lenda kaboka lekaya na babegeta na bongo sungu na bairira ko bako na ko ngorokera linko na kusiba bali
Keita ibana yange fees yao gozi kwa kana kwa fees riri sini chitongiro 25 anakonya kwa ngoro sini jimbuli yao 25 shillings pesa ni wakore si big iwazo kitego jibono bono nkaruo nkagenda form 1 amasago ya keroka keumbu umu by then umwalimu narengo ule kuri ku mali rero rengo mu teacher ngasomo igankongera sana wae yale ngonkongera umenyete na analite usambe nyama yana nkwirire bintu byane nkonywe cyane ari bona ngo kikonyana rero ngoli bona kwajira kamenya imi nkamenya imi mongena no mutetheka no alika mogera gosomera bagotu kwe nkamana koirana nkanyora wono teka ngacha marana waja marani school form 2 kasomo kaja soma no mwalimu ukuru ku Mwaro na rolingo mweti teacher by then Mwaro is alive 76 ngakora KJS 76 I managed to bueta ando geta wangu wetu kwa ngomoro sana 77 mutienyo ukatano second term ngajoin form 3 why na acha gojoin form 3 umuntu mbetereria no mwalimu onde ukorukwa elia kimwanso ngiaga waye mumbwari buyo genda ukole then manyota akambwatero akambwatero akamaganda ibona ukukoira progress buchi basoro tukagenda manyonjano loliwe manyonjara akamubuye gita ngimogara konyoro nere ngese bugoya ne uyu no yumintuka ni kasi ni leo konyoro ne bona gusira bono nere onyolire kigogia akera rinde muna narenge omanyenyi ontebiri togenda nkoire progressive wasome nkagenda progressive tuguiko nkanyora mwalimu narengo aroro kurumanga haria urega somye Kisongo akamera kumuburi ngamanyonjo mintu umuhindi oyo murianania togenda nkoire manga sengera tiganyiro mwana oyo manga sengera somo iri mukungu nyombari kagenda manga sengera ngacho uniform 3 amanyore mwana osebad mwana baratokire babire basirire then bono eligingo koraka ichesi umutinyi komi anyori nyeruke kurukwa pitsi sinyancho nere bono monene babire mbasire tebusyo 76 okutoba 50 kwagende bana masomo bono nachira masomo umungina ngo kwara ko mungaina rende na umungina bono kwaringe sabodire nero na bono nabu mugaka cyara tare guwakana buangire ndo muntu buangire ko kale bintu byaye tatagete magana school agino mwina go sira lengirende bana my wife my elder sister my mother my brother you sirete na tigirete biashara wana nabo bari gusangira ni bangakanira ngai wazo kete kujibos bana wairanira ali wa siri bana basi tingakora form 4 79 mate mwaga soka nkagenda interview by then under the leadership yo mheshimiwa Dr. Nyonka na lialenge social services kagenda Busongo interview social services kuli kabalenga balimu bara education no mwari mwana dedo nkagenda interview nkaruta masakara nese niliachiriwa tariki 10 mutienyo kane wemerem wajagira besireng chinke chibuede chisini ni chibuede jirwa kanyore biashara gose 420 chibuede jirje biashara ren chiko bwaje biashara ni chinyingi 420 nataka ndo rabwatira abu turaenda sensemo yomo tumogo na handa sinini tumaikona bana bana kwanyore mirem tato jikonde bina tanga tutayete school rende wasome de bogotu ngoja kanyora mirem ngoira na tore kura sentu ndende gosingena tora sentu ndende ya gatatu manjubere toska na Ndizi TV wansu como Gusii.
Ikiwa unamtafutia mwanao shule ya matokeo mema, basi The Elimu Academy ndiyo jawabu lako. Wana madarasa ya kutosha kuanzia PP1 hadi grade ya 8, computer lab, magari ya usafirishaji wa wanafunzi, walimu waliohitimu, wana laboratories kwa elimu za sayansi, eneo zuri la mafundisho na interviews za intake ya January zinaendelea. My name is Cosmas Nyabala, head teacher Elimu Academy. Elimu Academy is one of the best schools in Kenya and actually the best school in Kisii County. You are welcome for the ongoing interviews. Interview fee is 1,000 shillings. Other requirements are writing materials like a pen and a pencil, assessment book, and a photocopy of birth certificate. Tembea shuleni humo mjini Kisii, opposite Kisii High School, karibu na ATC, au wapigie simu The Elimu Academy. Kora na uwa nstima masana ya tuli utaka kwarra asali amerero ukatulita yane ya ogo seria itu umaite sayire na tukuirane na nae oyombwate kuika motese una gwantesete Peter mbaetanete na Yesu lakini mbaigete bakairanirana tinkunyara kugotiga nonya nenda ikeye ona limo lyoke rina ero kunya kongero rega gakina wasaba mabera nganje na tigete bali no bwana bwangirete mumbwali nko basaba twaro kwegeno kuba kolera ndegasiya lakini ndaete mbatakere esu kwengia no mwako muyomya ndaete oli otabwati nayo tio kia mandazi esu kwe nali abantu bakomanga twikire esu nayo obwate ka oyo mino otabwati toragera ebieka Biamano manju Mario Ndizi TV karoneta ko bai sumuru biru Omogano ne ritkiro de krotole na Samwel otera kabisa Omogano asentu ndeli yakabero dena bono kire skuru kolire orikirwe agara ko jagira fano de 20 ateba o jagira bono ode no moko lengera kini orikirwe bero na nda to dena bono orikirwe kia rojo bwansubu bwa masoma na ragerete akaliko bwansubu bwa masoma na bwagerete okalikwa Samwel na bwagerete nkaliko Yung koiraniria bari baria banyene college tiko gende school batatu ngampu ya mono na bonsi no nyene yo tarengo mwalimu no mwalimu na maana na wa school bona bagara bona kwanyora na change lifestyle bona wajagire mirimo yawe metangani bona na chakire mirimo wajagire lifestyle ukagenda Tambacha center after to achire induction course se Kisii manta se institute Jade Kisii na sabarteken no ya no mbaetania babwate kosi yo go train abaremi becha ka no buri mibwensi buri bogendera ta seita karona haruo July gachake gas ne department of rural education ngatomutamba mune descent ntu akorete miremo tukarariria abantu bagachicha tukabatebia atari okuriku gukuriku itakire bwe manyere gosoma na gakoraki na kurika inchege ntukerike gaswa muna nare kuna kurika mana kuinyora ubumige kubuli bole seito to force my brothers gossip What is good? What in the school? You want to force them, one? I forced them. Mwaro jobu ya wesa one. Kuyo kumbwatia. Babu wewe. Na oranero muga komunyi wa meri kininga matayende school. Na nyuwere te akagenda. No muntu ndole chetego sirana ro lengo mu engineer. Na era akagenda. Na kolete as ministry ya water. Alisiaya. Tego korane company ko ku kifinko. Na kolete diploma yayo lakini zende pati mbaya kasira iri bono kwa jagire kwa somire mpaka kwa irwe mireme mitangani ngyo musomi no ajita kanjirana na
Data na jita njira na bono lendo mwana ne. Bato tanchira neti. Kaita. Na lengara tina ki muako yo tingo mutigera buwa. Alina cha ko guru mugondo ya. Ore wana digansuke. Digansuke ko buwa ya. Ukole bintu bya. Byane. Mugondo nyo guru timu katamanini. Mutinyo nani. Na kandi. Igona nganyire ko buwa yo manyete. Uganganya no muri yoje. Tinganye tina murugi. Ebirengara byanganyire ni ntegete gocha ko nganyanya gache buone ntigere muga kabuone. Unfortunately mukungu yo goika 1984 August agashira. Agashira. Agantigira kanyaruka ka 82 August. Karagake. Na abana baharia abachukuru bari. Naro manene uyu bwato mwana nero yo kabiri uyu no yo gatatu uyu kane naro yo gatano naro yo sita naro yo saba naro bono romoke abachukuru bwo mukogotyo abachukuru bwo mukogotyo pesa no bono nani kasi kikwara korete kero wacha muna nche na rigetu kinchete ko kuru ase biasa umukako uyu manyanja Christopher akangonerie biasara byaye bioteli neba manyanja okona yo ekera kanya bya sinyira gante biriba ganko bisieka aye irege na kairo mwando kuru 79 to date na onde biasara manyanja bono ndi manyanja cha kotera ni kigera bono manyanja cha kotera iga ete durunga iga ko cha kotera akaro murgio na asiri ngegera kotera bona gotera arorira mabira na kia wana kibaba bake mutakwabira umuntu yaki alenda bana ige amanyito kegera buna no muntu oeta isase bona igo muna kwanite lakini nche timpili betin that imanye tengo mwana na terde akiri tinche ko Omogano ule kabire yo na ile nanyo bwate nche manye tengo muntu litu kokoria ikire gugu dia onya saga kubekere igine manyonjo garu mosani uweda uja ukona nimbaki biashara banya na iwede bimonyane I think ko manyaro banonyo bialengo lakini I don't believe in that you don't believe in that bona masoma yanga kya okonyete baka bono rega ndo bano bose mikiora omuntu urabe na sirite masoma amasoma yaga nkonya ngafusi abamurao baminto na bonsi kera nyeroka jiro chikanji yakire chinso bakagenda chisku mumuro kombwati nali yetu obisina yoni social services wani uchetagati mumuro ndojo na no mo engineer nali yetu na kwirete njera gatiga bana bana whereby no mungu ya chetaga ku ona kara bakwa twalendira bana abo mwana utigare to makokorire university cooperatives yekuru nairo igobona sesema ya oye kisemi na bote na kisemi njibwa tobuya ontaite kokwa na abantu baminto naki inche yentonke yo bante bya no kokwa na marogi no kwa ne mesira no kwa ne kikukwa na inche nyige nete amangana ya moka oyo so amete kokwa no yo to so amete ngokorari ngokwa lakini igire buya kosoma kubwa utasoma inche kuruaiga na korte kosi chane community development and adult education chikangokia chigera temenyete buya manyete ko yento na psychology o konya human relations o konya no moregete gabi nimbi moregete kumanya kukwana na abantu iga masomo na okonyete amasomo gankonyete ugukumi umuntu ogosiererie na amasomo tari umuntu bate na miaka yete tingweno na school na kimbo semikora mwe nko bakani na ki no be miaka 100 onye amaisa gukwene bukorora na matako akoiguka kuigwa old school na ya okonyete nchibono na korete kora 1984 kore kosi hano ya P1 ya year 2010 nikagenda Kikuyu. I did my diploma in community development and education 2010 ni hata tena ekamana gonkonya in 2013 na kolide some packages ikaira na
nkanyore ibagari yatangasirwa ase Department of Adult Education ugochikotenenera sub county sub county nero rimuna bono marani Kenyanya Nyamache chinga mune chigo Nyamarambe sune kaga South Kisii inero tukoroke sub county ngakora interview ndena masakarane no nyakanyatinda graduate the professor yari ku David Macharia na ngata liruwe ngoyu graduation ya karata aganyete so muna na 2013 muna na achete ngakali ku interview ACDC alenge muna chairman na abandi department of heads Kisii county I managed kwa hiyo uliba gelio ngatomo Kenya kita itakwatabelia bantu ngosoma no kuya yageri ribono ngukarasa ni chigurubu chinene ni province various places Kikuyu mune department ya Nairobi University kurangini baitiere na chieto abantu bali basomete na bantu abaya iye songa karwo kirango ge jabori kwegwe bono gesongo nkelikende na bugukwana na ndege songo monyete mangana ali complications utakeiri gukwana gento kero muntu akakora akoigwa igona mbiyo muntu gosoma no kuya then kurwabu muna nachiete na influence ri abachokoro bane abana bane nonde bwese wanja chisene wana nimbwa bwata wana wana ba college school nyombelia nana muziko yo manena na okoli masters abambu ayali ndagenda kusoma muri bwoye na bwato mwana yo bakora doctorate medicine Kisii University na bwato yo ndole ole chaikwat bakora engineering nimbwate nyarukende ya kabere akamwana ndo getengi na koro kurukumunyangi Alice Munyangi na masomi ereka rangi na manyoreta tamagongeti na masomi right from standard 1 to university wono agakora 2019 mwisho mwabangoro kama brother buri also nere ukuli nasi nere nona amarenta kamujakiria form 1 second term agakora form 4 tanyora buya na ndinga muira ni Malindi secondary school umudeputy angeta liva bono nakore nasi tarehe 7 December no nguchie kumu witness ali muna ko graduate ngo siro no na bajukuru na ngo siro lo muntu everybody nimbwate umumura wenyombe ya kabiri umungyo na rukine kya bana na korete university 2018 nyomba ya nenko muise kwa manene ko kamili senti nyanduko na korete university 2016 iwenye graduate yuko bali getu ese nyombe ya nane nyaruka rende ya okora Kisii University kuri masters yayo nimbwato mumuro kurukuchone sianali okore county nera na korete university na bande ngomba some igotote okwirina kulikuwa uwe school no gwasomete bogotu ngwa gokonye tukaboni mpaka masoma nara kwa kegerero na bachukuru bana babasomire bato nabongenda tekorora mekanganya bali gwancha balenge bekiruri basombi ni nabonare ko gendera gosoma singukwera mana gutigi school wanyuri ni wedeno Samwel autora kabisa ngayo mondara konyora keruta libono PC inchebono gomonyeteiga muna tuwa kuna kokolimbirimo now I worked since 1979 paka 2018 nalina acha gutika na baide kuenjo yibinte bingi muna bono nenteraba ibintu bidina hari koraga kuna soma yegenda yiga kuna soma nguruburi mubwana kuna soma nyaga che nyumba yerigena kuna soma bana bane bakoleki basoma kuna soma ibiasara byane ngenda so right now je mabujaman no nyatindi ko bikora bono nimbwate biasara byane kiwogi alia na beire na byo since 1979 paka lero igamuno gukwana na inje chuma no nimbi bwate na ali na kata bina ki na buta gitu sembo no ta gitu chikora na marvia sana bono nduriti gukura na takuro sembo abo mwele simaroya boni kiara no mugano rengo umugano no miasana kiara ikerenge gitu kiarenge na amaso
aigwa tutebire no gwachite skuru kebogo tu asirike meko ya chit lakini ne ukonyete mpaka bachi kuru wao ukomotive to to gwanje no muntu atike skuru bua tamu veteritimo imbuate aya yakondo icho nyaruka kana nkara aria gake tamu akodiga ni stop 3 nyaruke ine arankuruka maimata gekondo na asira 2016 lakini ekarona monyorete na rumwete rieteri na akorete kira chisara isatu akande kamwa bonkaro gako kupoli pochabe na grade 8 we kama ana school naende nchitinta gitubuto nenku muna wana ubane basomire boarding schools valentanda ka boarding school muna wana yoro mokai ganya ko bwata kanyaruka kao ngaro kari kira asinye ayante bingo sabire livagali omwana asome mbaro ayamo kote mbaba doda bana kitabana butu bade ndabwa timbeva ila bana ba usabiriva muna bana ko katabinga mukoko tiuriana kinyaruka chiayo nchire Kisii Institute under my influence mochokoro ngokaralelo pumumura ukarichuka na bande nintagete basome more than what they have done basome kenga kya basome to basembo bo mweri to korema bana na ko batevinga abararia piyamono asogontara na ende piyamono kenyoruke ndi giyos kitagete ko chikoba moyo kuikagete richisema muna bona iga isekurigereria ense yaitu anya tari abasomi muna bona mugaka Raila Odinga o mugaka Jaramogi Chukuku abanyona Sironei Tomboya babo Tomboya these are the people baruanire penseye kuikira tukatakana na freedom nkenaraga mbiru ni serikali chonsi kuruo mokoroni na moikere kasoa Kenyatta kasoa Moi kasoa Kibaki kasoa Uhuru lero kitara Kisii Dr. William Ruto abantu bali abasomete na bwasukiriense from where it was bakasitoro bwate freedom mura kwane maite kuru nyuma ali nkwale gukwanira president bobego so mugambi okwanyuri gwebiranya sana wemenya byanza tokora marita yeke banara dia amarieta na Samwel Mwaro Samwel Andrew Mwaro erinde ngairiwe arali Sibota ngairiwe Sibota nan onsina yane nkorukunde ke gonchiri korukunde manua amange bona neke bande gitaisane tenkoreki nyabiko uyasa no manyuri de tokora basi tokora rero to gerembia manakro kwa bai mejo muroverio bomwanone karutu egurena Samwel atwere kabisa mwanone jamsingi asemara wana ototevina ekenyoroge tabwatio tabwatio masomo egigikwete iko ikatosome na kogwata ribaga na njo ngaire jare njina na avaire na ribia ke kurusa wina mbili wikange menta masomo na njo wikange comment kiara na Sibota kaenda te comment masomo odene ko nyali bana ba comment na njo wikange comment kongo wakerambia mane kro kwa tu ari ribaga ya kuriri murobiri muganone tumirane weekend chinsa neri tukubineri rero na botamberiane Brighton Makoli. Thank you very much. Very much.